ade bi ekoso te say ye twen ya manipa ni wu ansa na ya kire do this issue na me se me nka bi but ye nua be ma Kwadee wa hu amane wasum Ghana fo and we are getting say rehab na ye de ne koye no ti say ne ho to na infa ne ho atona anisa say ye be yi na free ho no aye problem maame sa issue na me se me nka bi but misrew Kwadee ye say ne ho aton rehab no munyi ni mfro we understanding say maame ne say yi na yensan fa ne ko rehab fofu I don't know what is happening hama boa ya ma Kwadee be ye normal ehun nsem bebre bai ye besre de ekoso no ye mpese ye beka ne bebre ye busu se ba Kwadee nso ye oman no de se abusafo ma ye ntwe ma Kwadee nwu ansa because Kwadee ekona aba na ne maame say kasa ne doso dodo whatever it is yes Kwadee time na so over 6 months ni ye nyini mfiri ho so akwakoye problem de na ekoso abusafo ye twe ma Kwadee wu anase bibia to na ansa I mean it's getting too much abusafo mumra from ne hu ekwan be fa so because Kwadee wu sesi a ene be che se ye donana ase dey maame ma ho kwan kakra na Kwadee issues no yen solve free ho madaroma ha adwen